Maya paabak po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ing kalimanan Domingo ning Kwaresma. Pakyabetala po king banal a misa ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring makatuki, Herwina Cruz, Miklat family, Edgar Masangke family. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki, Banjo Buhatin, Angelica Jeremy de Marukot, king kayan 16th birthday. Zachary Maspat, 2nd birthday. Para king personal akayadwanan daring makatuki, Pasumbal family, Joy Espino and family, Tony Helen Gozon and family, Kailaw family, Roel Ronquillo and family. Para king ligtas sa pamaglakbe ng Remedios Rason. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Victor Padua, Jaime Padua, Leticia Sunga, Father Lamberto Passion OP, Mary Jean Tiongson, April Helen Gozon, Ariel Atienza, Noel Torno, Dexter Garcia, Alexia Embino, Abigail Almador, Fredesminda Jafar, Imelda Guevara, Amelia Fernando, Agamenon and Karen Kapitli, Coaching Galang Malonzo, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatad tamong mayango na biye, Marcela Tonggol, Noel Manalang, Yuri Evo Taniedo, Felicima Macalislig, Dionisio Villanda, Lisa and Dolores Gagi, Cesar and Michelle Capulong, Julio and Pasita Peralta, Jose Boy Ginto, Orlando Dungka, Mayralyn Sunglao Serrano, Teresita Pineda, Francia Damiana Bansil, Roelio June Villanueva, Lilia Castro, Perfecto Castro, Julinda Viray, Florencio Erlinda and Rufino Gagi, Trinidad, Felipe and J.R. Naco, Iner, Oscar and Lucina Naco, Teodora and Paterno Felix, Danilo Canlas, Blanca Soliman David, Mercy Feliciano, Gloria Banag, Ernesto Godoy Silva, Domingo de la Cruz, Rosita Dungka, Catalina Careon. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. King nagyuningig pa, paringanak,
poning banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. maya payabak po. Maya paabak po among. Pagmasusyan tayo po ing kilamang Domingo ning panahon ning Kwaresma, king Diyos, Jesus, balo na kabaldugan ni kayang kasakitan. Di na ang kabaldugan ni kayang daralanan na tarapan. Potang ng kabaldugan ni gagawan tamo. Etana mi kakaganang gagawa niti mitatakutan tamo o masasambot tamo kayang panandaman tamo. Mananasanang yung Diyos sa upan na katamong maging gabi at talimbawa kay katamo. Para kaniti, di natangko nga na yung dahilan na para tanggapan ng kayang kasakitan kayang krus at kamatayan. Kari panahon may gintang may na, alang kabaldugan ng gagawan ta sakripisyo, mangyatang kapatawaran kayong Diyos, king kaya katang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo. At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, at king pangapatao da rin kasalanan tamo, dala na tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Manalangin tamo, isipan talapot ganakan, dahil ipanalangin tamo, intention, kay misang iti. Oy paming nga tsubanwa, ing lugod ning anak mo, tinayid na kaming tanggap, king pamayla sa king krus. Banding kapatad na ina naman kapamilatana, king ligaya ning bayong biye. Alilan mo sanang ingkaya kaming kaimutan, king pamamiyami king sarili. Saupan mo kayang abayo miya, ingyato, king dalumdum, ning kayang kasakitan, painturo king biye at tula, ning maslag, a Paskwang pagmasosyan mo, king pamanyublim miye. Iti aduan mi, kapamilatanang Kristo ang Ginomi. Amen. Liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Ngana ning Ginu, daratang na ing panahon, nung kapilan gawa kong bayong kasunduan, karing memalen ning Israel, at karing memalen ning Huda. Ene kalupa nitang matuang kasunduan, agewa kong kambering karelang makatwa, inyang niligtas ko la karinggamat ko, at linwal king Ehipto. Lipat ning meging antikong asawang lalaki karela, ere tiparan ing kasunduan. Antiya kaniti ing bayong kasunduan agawan ko, karing memalen ning Israel. Ibili ke ing kautusan ko king mabilog dang pangataw, at isulat ke iti karing karelang puso.
Ako ing maging karelang Diyos, at ila naman ding maging balayan ko. Alana kanita metong man karela aturo at sumabi, king kabalen na. Pakibalwan me inginu. Uling balura ko ring sabla, manibat king peka malating dili at peka maragul dili. Patawaran ko ing karelang kasalanan at kalingwan ko ing karelang depat akasalanan. Ako ing Ginu ing magsalita. Amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibatta mo, gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. O Diyos ko, malunos kakanako, ulining alangkopas alugod mo, ulining maragul mong pakalulo, wasan mula ring kasalanan ko, wasan mo ing sablang kakong dewakan, at linisan mo sablakong kasalanan. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibyemo kako. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako kako, espiritu mong banal. Ibalik me kako itang tulang bunga ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburian mo. Kanita, karing makasalanan, matula keng ituro, ing kekang kautusan, at keka magbalik langan. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. King kekaban ning Biena keti sulip, i Jesus mi daon yang panalangin at menigapuyang masikan, at menangis arapaning Diyos, ang makapagligtas keya king kamatayan. Pauli ning bigpakumbabayat memintu, pekiramdamane ning Diyos. Bistaman iya ing anak ning Diyos, may biyasayang memintu kapamilatan ning keyang kasakitan. At inyang meging ganap ne, ya ing meging panibatan ning alang-anggang kaligtasan para karetang sablang mamintu keya.
Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Aklamasyon bayo ebanghelyo. Ing nino man bisang sumuyo kanako, kailangan niyang tuki kanako, nga naning Ginoo. Nung nuka ka rin niya naman ing talasuyo ko. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Pamamasa king may babalita agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panaw na ita ating mapila na Griego aminta king piyesta ang bangsamba. Linapit la ring kang Felipe ataw Betsaida Galilea. Pek isabi la malyari mi ang agit ti Yesos. Pintala ng Felipe y Andres at sinabi na kaya atila lang nga dua, linapit lang ng Jesus at sinabi dayti. Pekibat ng Jesus. Di natang na yung oras, baan mi paligayan yung anak nin tao. Yung katutuan sasabihan ko kaya kayo, subali mo nung manabuya king gabon, ing binuti lapale, at mate, manatili ang magdidididi. Dapat nung mateya, mamungay ang dakal. Ing taong malugod king Biena, ipahamak ya. Dapat ing misakwil king Biena, king yatong iti, manatili ang kaya ang king alanganga. Ing ninumang bisang sumuyo kanako, kailangan niyang tuki kanako. Nung nuko ka rin at suya naman ing talasuyo ko. Parang alanin ning igpa, ing ninumang susuyo kanako. Ngeni, mababalisa ako pamisip. Nano yung sabihan ko? Sabihan ko, wari, igpa, iligtas mo ko king oras sa ite. Ali, uling iti ing sangkan nung bakit dinatang ko. Bandikilan ing kasakitan na iti. Igpa, parang alan ke ing lagyo mo. Kanita ing metong asiwala, iba't banwa sinabi na pe parangalan ko ne at parangalan ke pampasibayo. Ding tao nga tso dindamda ing siwala sinabi da menuldul. Ding aliwa naman sinabi da ating hangel aming salita kaya. May kibat Jesus ing siwalang iti meramdam eking uli ko nun eking uliyo. Panahon na banatulan niya ing yatong iti. Sinabi ni ngeni ning pamuntok ni iting yato. At potang itas na ni king babo ning yato. Ilapit ko kay kayo ding sablang tao. Sinabi na ita bang ipakilala nung makananurang papate. Kapatad, ing maya pabalita ni kikatamong ebanghelyo. Kapurian kaya ka o Kristo. Kiligyo ning igpampa ng anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. maya payabak po kayo kongan. Didianan niyo pong kabaldugan, ingki kayong karanasan na masakit. Do you assign meaning to your experiences of crisis? Or what's the purpose of this crisis? Halimbawa po, ating kong dadalanan na sakit. O kaya ating ka problema kayong asawa mo.
At ikang problema ka rin ang anak mo. At ikang problema kayong kabiyayan. Lalo na ngayon eh. O ngayon yung dadalang tamong pandemya. Kapansin nyo, may luwalas na naman po. Kanita, pwede na yung luing metong ngayon, adwana ko na naman. Madakal na naman bawal. Pabanwa na, may gumpisata na ng pasibayo. In fact, mas dakal na po ngayon yung cases. More than 7,000 one day. Kaya miyaluang paralan, dakal tapo dadalanan na kasakitan, personal, ang popang bilang buong katauan. Itangan, dadalan tamo kareti. Kung nanda ko po, didinan yung kabaldugan nini? Do you assign meaning to these sufferings or our own crisis? O kabuta mo dadalanan? O neng kay magtamputa pa kay nga pong Ginoo. O neng kay mangay na tamon masasambot. At ko pong mestro kanita, yung lagyo na Ambo David, ngayon ubispo na po, Bishop Ambo David, ubispo ya po king Caloocan. Kanitang professor miya nga na, huwag mong hanapin ang kahulugan, baka hindi mo makikita, gawin mong makahulugan. Do not search for meaning. You might not find it. Rather, make it meaningful yourself. Assign a meaning. Then mo kabaldugan. Ing daralanan mo, reng milabas mong kasakitan, o ing daratang pangarapan mong masakit. Mapalyaring uling alang kabaldugan, alang tukatorya-torya, kabud na ka masakit, kabud na ka magkasakit, mo buring arapan, mo buring dikilan, mo buring gampanan. Then ako pong alimbawa ante mo yung daratang kakasakitan ng Kristo, balo na mapali na lagyo. It was very imminent that He will be arrested. Balo na pantunanda wanted ni Jesus. Manto na ang oras, datang yung panahon, sagdi na mo, ababaw na ay dakpan na ako kanini. Atulan na ako, at magkasakit na ako. Pero nano po yung gewa na? Nano po yung ikit na kabaldugan kayong daratang ng kapagsubukan? Ewan po kapagsubukan yung kayang mismong maging kamatayan. Nga na po kayo kikatamong ebanghelyo. Subali mo nung manabuyak ing gabon, ing binuti lapale at mate, manatili ang magdididili. Dapat nung mateya, mamungay ang dakal. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it only remains as a grain of wheat. But if it dies and falls, it will bear much fruit. Hanggang ka manabo, magsakit hanggang mate, kami kabunga. Bala mo, Jesus, inggewa na, dinena ng kabaldugan, ing mismong arapan na kasakitan at kamatayan. Uling ating kabaldugan, ating pupuntalan, ating parasan, tiniplag. Sabihan dapin, kapamiwas kanyan, kapasalikot. Dapat na po sinabi na, for this purpose that I have come. Ulining dahilan na iti, kailangan kong dikilan. This is the very reason that I am here. Potang ating tamo po problema, sana yung gawan mo ito, denan mong kabaldugan, ing daralanan nyo. Kayang miyaliwang paralan, papag-aral kang anak, at ikang masakit kang pamilya, ika mismo masakit ka o may sakit ka, at ikang maragula problema, nano yung kabaldugan na niti. At kailangan may ngarapan. Uling din kasakitan tamo, papalto na nung nano ka klase tao. Your crisis will diagnose your character and your capacities. Then ako pong halimbawa, akit may ing talagang pangatao mo,
potang dadalan kang mabayat. The best of who you are is seen not during the times na matutod ka, makatas kabitis, o papamanicure ka, mamagan ka. That's not the best of who you are. Agit mo nung nanungatin ka, potang masakit na masakit, tinalakad ka, sinaob ka, emo gilutan, emo selikutan. Bala mo yung gintulon to, mo potang dumalan niyang api. Gold is tested by fire. Makanyan mo naman kaya katamo, kimbiyata mo. Tapo mamarokan po ang dadalantang miyaliwang klaseng kasakitan, kalupa ng Kristo. O ba't mo mayaw siya pang banal na krus, yung kaya katang parokya, nung ita mo mismo, tayo luguran, in krus. Kimbiyata mo, kimpamilyata mo, king baryo tamo, kimpisambanta mo't parokya keti, king banal na krus. Then ako pong alimbawa ni baluya po yung cha, tea, green tea, Lipton tea, yan. Okay, aretang kaya kayong cha na di din mapaling danom. Apasin niyo pala. Aliwa po itang milk tea. Milk tea masyadong mayumo po, masyadong mal. Ita pong cha mo, cha. Mag-cha kayo, dahil aliwa, ilang magkape, mag-chale. Kunanda ko po, baka ano may nga balo talagang manyaman niya yung cha. Baka ano nga balo, manyaman niya talaga yung ining binyedang tsake ka. Oh. Baka ano nga balo. Lawen niya, maka-display ya. Ay, retrator mo na yung tsako. Kasanting na, oh. Kasanting na, oh. Kasanting na packaging. Oh, made abroad yan. Imported dyan pa yan. Baka ano nga balo. Nung nanuya lasa, nanggawan mo. Bukulat me, kanan me, kakanan manita. Nanong gawan niyo? Kanya kayo. Ibabad me, kayang bubukal, ladanong. Ibabad me, kayang mapaling danong. Kung toro mas mapali, mas masanting. Nung maligam-gam, man lumalalasa. Pero talagang kabit me, kayang mapaling danong. Lumalalasa, incha. The flavor, the taste, even the aroma will come out. Balama kanya niya naman yata yung tao eh. Nung din nung kabaldugan, bala mo tsata mo. Potang may bababad ka kayong mapali. Kaya bubukal ka sitwasyon. Luluwal yung kapasidad mo. Luluwal nung nanungatin mo. Kung naman po sasabihin, gawantang masakiting biye. Kung naman po sabihin, gawatang problema o mantutang kasakit. Po sasabihin to. Pero po takatitang harapan na masakit. Isipan tamo, iting ka na akong kayausan. For this purpose, I have come. Anya chukukeni, bandikilan, iting. Papag-aral ka nga anak, kasakit. Paparagol ka nga po. Mas masakit. Pero nung sabihan mong, oining ka na akong misyon. Oining ka na akong dikilan. Anyapin mi ka pamilya ko bang paragol pamilya. Emo, kapay siralog. Kapatad, malawot. King biyan ng Kristo. Kanina pinatikon din makwento. Kasi talagang kasakitan mo naman kay pagsubukan, papalto ng sikanan mo. The crisis that defends your character. Para mo lulto talaga nung nanungatin mo at lalo pang mas maging matingkad. Ingrasyang may biyeke ka. In Proverbs 20:30 nga na po, sometimes it takes painful situations to make us change our ways. Nengkay po ang dadalantang masakit, kan tatamagbayom, at bikapayo pa maglubluban, pilubluban. Nengkay len me, kunyari mo, tingme itong tao, sigarilyo, may sakit yun. Okay, tingme itong tao, alak, may sakit yun. Okay, tingme itong tao, bisyo, may sakit yun. Adwang bagay, ingmetong, mipaldan niya. May siraya baga, mipaldan niya. May siraya ate, kaya ngalak, mipaldan niya. May siraya katawan, kaya bisyo, mipaldan niya.
Pero muna man yung kayong kasakitan nga ito, pwedeng ating pang mas malala makabaldugan. Kasi pwedeng may palda niya, sinindi na naman pasibayo. May palda niya, minom na naman. O may palda na ako, pwede na akong magbisyo pasibayo. Yan naman. Mesi kanyang pasibayo katawan. Pero ating kasakitan at dadalanan, kay ba't nang may sakit? Ene sinindi. Ene minom. Ene migbisyo. May tinuya. Nangaws na kanita. Kinayap ya. Ikit siya po. Eya pareho. Ing metong may palda niya. Pero yan naman yung ugali na. Pero ing metong may palda niya. Pero atin pa kanita. Kinayap ya. Gilutan na. Itang pwede ba taning sakit na. Megbayo ya. Kinayap ya. He became a better person. Not only a strong and healthy person. Daramdaman kaya po ini. Example yan naman. Malapit siya kay Tansya. Karetang halimbawa ng bubukaladanong. Kunanda ko po. Ating ebon. Ikabit may kayang bubukaladanong. Pamututan may metong carrots. Pamututan may. Kabit niya naman kayang bubukaladanong. Kaya ba't kumakang kape? Tang beans, coffee beans. Kabit niya naman kayang bubukaladanong. Pabren mo ang bukal. Naning malyari kayang ebon, sumiyas siya. It will become hard-boiled egg. Ne? Nang malyari ka retang pemutot mong carrots, bukal, nang malyari, lambot la, alos malalaso la. O itang coffee beans, tam papabukal tang kape barako, babad mo kayong danong, pabukal, nang malyari, itang danong, palitan na kule, dena ng lasa, pati kwato, manaliwabao, mamawong kape. It will emit its aroma, its flavor, kabanglo. Ing kape, ing danum, may ginyang kape. Pero ting meto nga tao, bala mo ebon niya, may babadya kayong masakit, may ginyang masyas. May ginyang masyas sa puso. Ala na akong pakialam kaya kayo. Kanya-kanya ta na may kakabatad, na ako bisa. Bahala ako kay Mbiyo. Na ako pa na sakit, na ako bisa. Susuko na ako. May ginyang ebon na masyas. Hard-boiled egg. Ala na kang panamdam, magi na kang manhid, kareng aliwa. At di naman, kalupadereng carrots, mi babadya keng mapaling danong masakit na kasakitan, ay, kuwag yun, wala na ako, matay na ako kanyan, na ako lulwal, may sabot ko. May lasoya, kaya mapaling danong. Sino kuya? Tinipladiya. Tinabiliya. May lasoya, keng kasakitan na dadalana na. Paysambot ya. Pero sana maging kalupatala rin kape. Ako may ligubong kape. Kakape akong kakape. Ing kape, lalo na rin ang coffee beans, tam brewed coffee. Potang mi sabot siya kayong mapalin danong kaluparin siya. Itang danong mismo yung palitana. Aliwayang mi papalitan, in danong palitana. Gawa ng kape. Dena ng lasa. Dena ng baw, masanting. Aliwa mo itapating mismong kwarto. Kabang lukene, babawong kape. Potang lulwaling agyuta mo. Agyang masakit, kanta pa talaga lulto. Whatever happens, it brings out the best in you. Papalto na tantunay agyo mong gawan. Tandaanan tamo po, our crisis brings the best in your person. At in crisis 80, it will develop your character. At nung datang pa yung panahon at ibang kasakitan na daratang, makasadya na ka, agad mo sabihan, Pader, delanan ko na yan, mas masakit pa kanyan. At kung kaluguran King San Fernando, engineer, contractor na ngayon eh. Kanita po, King San Fernando, istunggat pa na po lalakad ko, kaya tang obal. Ting obal ka rin eh, kay St. Jude.
Akayag nang kailalakad, may kwento ka na ako nga na, Pader, yari no rin lukong anak, babay lang anan. At kung negosyo, kaswelo ko, Pader, ana. Papag-aral ko pa kaliwang anak kasi may yari no rin anak ko nga na. Susopang ko rin ang kaliwang estudyante nga na. Pero baliw po, Pader, bayo ko may yaring engineering, ay kalambat po. Ay kalambat po. May ngayari no rin koya ko, working student ko po. May kipag-obra ko kareng koya ko. May kipag-obra ko kareng koya kong mag-obra na, ting negosyo. Bayo ko may yari, matuwa na ako. May kipag-working student ko, may aluwang obra liban ko, baka kung mayari kayong pamag-aral nga. Anya ngayon Pader, ngayon nga tina akong bali, may ngayari no rin anak ko. At kung problema, kasi mga kontrata ko, tikong negosyo. Pero Pader, agad ko sabihin, o nung kanita, mas masakit, delanan ko. Ini pa kaya, masagyo ko. Ikitso po ita? I do not use my previous experience as pain or suffering or punishment, but enabled me to be more confident in facing more difficult times. O nung kanita, delanan tayong pinatubo, pilan ba no, may nga kawakawa ni tam, may lasak yung pisang banta mo, ngeni, tsutakin tawariag yu, ingarapan tayong pandemya. It makes us more confident that we can and we will survive. And we will triumph, not only survive. Anyapin po, misa natin neto nga ima, manos siyang pinggan. O na yung karelang bali, kaya lele lawa. Bali po yung lake, sa body of water. Kabang manos siyang pinggan kaya kusina ima, makahirap kitang awang. Akakit na yung anak ng malati, mamiyalong niya kita lawa. Kita lele danum, makababad diabetes, mamiyalong niya. Kabang manos siyang pinggan, lawen-lawen na yung anak na, o biglang ating dinatang buhaya, dapo, crocodile. Dinatang niya po. Lalapitan na yung anak na. May nga dagulya matayong ma. Binili no rin pinggan, linwal niya, pupulay niya. Anak, bako akin. Ating daratang buhaya, ating daratang alligator. Ating daratang dapo, bako akin. O na yan tapong may palaway ng anak. Ing dapo taming na pong ikwabitis. Ing anak. Talagang kananin ing dapo. Dapat ima, ikwano po rin nga duwang gamat ng anak na. Ene po binili ng anak na. Mangulisak ima, ausano resiping dambale, pasaupya, pasakoruya. Impong dapo, makasubo yung bitis ng anak na. Ane pangaragulaipan. Talaga pong tataginis na Bali po itang tag of war, ima, tatalnanaw gabat ng anak na, biniling, yan ang malyari. Ita pong dapo kadagul na, abita niya naman, yung anak na, piabita kikiyak na yung kikiyak yung anak. Keng takot lang po, keng sakit, keng sugat. Bali po, mamnamben, datang la po resiping dambale, pe malasbas de po itang dapo, parin bibili. Hanggang itang meto, magdalaya pong shotgun, beril na tanda po, kantaya pa mo po meko. Dela de hospitaling anak, may ngalaplap ya po balat, may ngalto ya butol, kembitis, pangadagul da po sugat na. After more than a week, pinasyalan de po resiping dambale, ing anak. Nga da resiping dambale, medyo maindredos sa siping ng mali. Gada, pwede milang lawende ang sugat mo? Yung anak naman po, okay mo kayo makasalikot lang po kayo ang ulas. Bigla niya po yung ulas. Pagit no resugat na. May ririlang bagya, may nga takutan na resiping ng mali. Alos pala may nga pakli na bitis yung anak. Kaya tang tindi na ng ipan, ang pong abit na ning buhaya, dapo, burina na yung kanan. Makatakot la po reta sugat na. Deta sugat halos metene. Kaya ba ditang mama ko no retang siping dambale, medyo maindredos. Nganitang anak. Ati ko pa pong sugat,
Kayo pa po ikit nga na. Kinyananaw po rin gamat na. At ikunang po sugat keni nga na. Pepa ignoreta sugat na keni. O deni po retang sugat. Kareng gamat ng mako. May nga sugat ko po kareng kukunang mako. Kasi po yung manay na binili eh. Ne po. May nga sugat siya naman pala keni anak. Pero resugat ko nga rin nga na. Uli da resugat ko nga rin miligtas ko. Dening sugat na rin may biye ko. Dening sugat na rin uli ding lugod ng mako. Enako tebiluan. Alireng hanggang sugat marokla. Mapalyaring ating sugat kimbiya tamong masakit la naman. Kailangan lang paldan. Pero ating sugat uli ng lugod. O rende sugat ng Isos. Ing sugat ning lugod ning Diyos kay katao. Ikayo po, di din yung kabaldugan ing kasakitan nyo kimbiya. Di din yung kabaldugan ding sugat tang masakit at dadalanan. Bantang lalong ayarapan ing daratang. Iti sanay kaya katamong pamigunam kindomingo ni kaya katang pamanyimba. Kilagyo ni gigpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo po, ingkaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, sigpang mayupayang tutu. Lina lang king banwat yatu. At kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagli king upaya ni banala Espiritu. Mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, bakalukluk wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, bamukom ka ring mabye ang pomenga mate. Sasalpantaya ako king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliran meding mete at king bie alang angga. Amen. Kapamlatan daring gamat ang makayatsat king krus, ing sugatan ng katawan, Kristo. Pag nasanong ilapit Jesus ding sablang tao, king kayang sarili, mangiligtas na lang. Kimbalang panalangin nga tapo, Gino, iligtas me, ing kaya kang balayan. Itangan po. Gino, iligtas me, inkya kang balayan. Para ka ring manintun meto nga kasalpantayanan, amalyari lang paniwalan, ban atagpuan di iking kilob ni Santa Iglesia, at akit dong at syukarin ni Jesus, kinlugod na tlingap, karing kalulu, at daralan kasakitan. Manalangin taking Gino. Gino, iligtas me, ing kaya kang balayan. Para ka ring kandidatong mabinyag, ban akit de i Jesus, king komunidad da Mantabia Karela, king karelang kasalpantayanan, manalangin taking Gino. Gino, iligtas me, ing kaya kang balayan. Para ka rin taong tegulaling da ing karelang sarili, matadtula, saya, at kapanaligan karing aliwa, ban manatili rang aakit de i Jesus, karelang kasuywan da, manalangin taking Gino. Gino, iligtas me, ing kaya kang balayan. Para ka rin da kalabiktima ng gera at karahasan, ban ela manabu king kayalan pagasa, nune bagkus akilala re ing Ginong Jesus king kayang kasakitan, at makayango lang sikanan at kapanaligan ibat kaya, manalangin taking Gino. Gino, iligtas me, ing kaya kang balayan. Para kaya katamo mo naman, ban ka ring mabaya ta aldo, akit taya i Jesus, anting kaya katang inspirasyon, at pagmulaning kaya katang kapanaligan at tetagan, at daptanang maging lalo tangganap kapamilatan, din kaya katamong pamagmalasakit, manalangin taking Gino. Gino, iligtas me, ing kaya kang balayan. Ngayon po, adwan taming kaya katang sariling kapagnasan. Di daon talaking Diyos ding kapag subukan, kasakitan, problema, sakit, ayarapan tamot, daralanan. So panakataning Diyos, may kakabaldugan kaya katamong gagawan. Ipasig na nga sana pilubluban. King grasya ng Isus sa manatili, kayang magdulap kaya ka. Ikabos mo kami karing oras sa mga inakelog. E kaya sana mikakawani kaya ka, ngenit manggaman king alanganggaw.
Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Talakad damo po. Manalangin kayo kapatad, bandi ating kaya katang daon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan ni sana ning Ginu iting daon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O lubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong daraon mi, ilakoda ing kasalanan, na dininan mong sala king kasalpantayanan Kristiyano. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayungan. At kaya ka Iyak antimurin. nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginu. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan na kang parati at numan ka rin. O igpa Diyos kingalangang at lubos mayupaya. Ing pamaylasa na at kamatayan kaya kanganak. Magdalang biye king meto yato. Tigkil no puso ding biyemi ban munye kapurian kikya kang digaya. Ing upaya ning krus bilalag na ing kayatulan ning neto ngayato ating pamagari ng Kristo mi pako king krus. Pupurienda ka o Ginoo kambening sablang anghel at ingang bang santo at king dalitdang mitmong ligaya ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, o linita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan na daya, ning ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan,
Kingwaning tinapet pasalamat siya keka. Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis. Pasibayan pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan sipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayo po, misteryo ni kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli ng miyebya ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, pepalyaran mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo king katawang na daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, adi hanggang malugod na susuyo, magobrat, sasawp, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming pisamban, king kaya kaming parokya, kay tiking Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang miyango abye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, kaya benang Kristo, manalangin tamo.
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan king kaya kang pakalulo parati kay migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nanelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may ang pong bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuyang manatili sana, kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, miga kami itong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kayo. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king apunan na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bage, at pagnasan ko in tanggapan da ka. Dapot, in pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Oratio Imperata. Ipanalangin tala po deng manabilin pangadi deng masakit ulining coronavirus. Deng karelang pamilya maka-quarantine. Deng atsu kareng ospital ang pong quarantine centers. Kareng pong magobra para karela deng frontliners. Adeng hanggang miapektuan pauli na niti. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka kaniting masipit na pangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ang magdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamate karinda kalatao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kami, mit mong lugod, at yet may gamat mo kaya kami, ing pakalulu mo at mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mo kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ing mamuntukan ka rin pambansa at lokal para king kakayap da rin kaya kang memalen. Bendisyonan mo rin siya lang pagpakapilit king mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo na rin, doktor, nurses, ating sablang didingap ka rin misalunan. Ban makasayo lang king masakit kambeda ring beluan at masabal. Pakamalan mo la sana palausan king kanilang kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling daking sarili la, king pamagdingap ka ring masakit, at mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin nila ring miyawa na kumaya plasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lidingap karela. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pakamalan mo kaya kaming grasya, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap na ring sabla, ban makasaw, karetang mangailangan, apakakalulu. Mananasanang paulining masabalmi at pamagmalasakit para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarian mo kami king pamagbayulob at kabanalan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo pagsakdalming magkanlong o kabanal-banalan na indung ning Diyos. Emo sana pasiwiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nune bagkus ikabos mo kami, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O lubos mayupayang igpa, kapamalatan niting sakripisyo, parati kesanang manatiling kasanmetong ng Yesu-Kristo ang anak mo, at pakirakan mi sana katawan at daya, ulining yaing ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Inggido manatili yake kayungan, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonano rin kaya kayong pamilya, king lagyo ning igpa, poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. kaya katang misa, midaone, den tang kabaldugan, den ang tamong dahilan, yung kaya katamong dadalanan, akasakitan. Salamat, King King Diyos. Diyos.